L-awtoritajiet f'Boston fetħu investigazzjoni fil-konfront ta' Steward Healthcare, l-istess kumpanija li Chris Fernkin sejħilha Real Deal u li kienet suppost qed tmexxi 3 sptarijiet f'pajjiżna. Issa Steward spiċċat f'inkwit serju anke fl-Istati Uniti. Bl-istazzjon CBS jikkonferma li għaddejja investigazzjoni kriminali brabta ma' akkużi ta' frodi u korruzzjoni. Fl-aħħar jiem dan l-istazzjon Amerikan irrapporta bi prominenza kif Steward kellhom diversi kontijiet mhux imħallsa. Dan apparti li l-kumpanija kellha akkużi serji minn pazjenti illi ma ingħatawx servizz kif jixraq, waqt li n-nies ta' Steward kienu għaddejjin bix-xiri ta' jottijiet lussużi. Steward hadn't paid about $2.5 million worth in bills to this manufacturer. And that's just one example of some of the issues we've been seeing with this company. At the same time, we found some of their executives riding high. One had a $40 million yacht. And so today we learned, along with my colleague Pat Milton, that the company has come under federal investigation for healthcare fraud and violations of the Foreign Corrupt Practices Act. They also are involved in some hospitals in the country of Malta as well. Meta CBS ħarġu din l-istorja, Steward ma lisnu ebda kelma. Bħalissa l-kumpanija hija uffiċjalment falluta. Intant din il-ġimgħa stess l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia tefa' pressjoni fuq il-Gvern Malti biex jikteb lill-Amerikani ħalli jidħlu f'din is-saga ta' Steward, għalkemm għadu mhux ċar x'tip ta' reazzjoni kien hemm mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin.